Riri ni idharia weru wikendi. Musiasa na mutongeria wa kiama kia People's Liberation Party PLP Martha Karua Ntukuyanarua ni akinyete ntere cha Tharaka-Nithi kiri ndiunga ya gisiasa akioneka kumeneria wathani buria burio no rite kinya akenya gwita na mbere kugwatanira na ringi oria akariba Kirimara batikagaukane. Kirimara ke ni kithirite gikioneka kumererwa matani ya siasa ni untubo wingi bwa aringi kura. Rais Ruto Kinyawe akioneka kuriunga ruterero na magita kwa magita gutuma munini wawe bubu bukionania gutinkanja Kirimara ke nigikwendwa ni baingi na nikio gorobwa narwa tugukuria kethira Kirimara gikethira kigwatanirite twekinya 2027 kana kigaukana Kirimara kigakaramwe kana kigaukana twekinya kethuranone kia 2027. Aranidia na boti gukurukira namba ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaneria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya amona ntitwire nkureterete ni Kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kawira Mwangaza kuga ageta koti kethira ngabana mutumati rombore kerine miario yawe. Arethi kuma tigania gutaredia kwaga witikio kiri thirikari ni mpithukiro cia magita kwa magita. Martha Karua kuria Kenya kugwatanira akiorota wathani bwa Rais Ruto. Mubunge Raim gutariria kwaga kunganirwa ne wakibwa kieni gya Kinoru. Mwana niretwa mathithio ni Maureen Keremi na ningetwa Maureen Kinyana ntito chetu chikambiria thaiji. Uria wari ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza augite na thukiritwe rietwa ni ngavana mutuma ari kuga netire koti akienda kurungamia anto batikaandikwe. Kawira akiuga boni urongo mutheri na kwou nendekithitie kuri wa milioni 100. Kawira akiuga we tamwekuru mutongeria na kinya mutongeria wakiamane aringekete ni migambo ya mutumantu ithinkia. Edwin Gatobu ni agutwambiria na rugono ru. Bakawira Mwangaza na baubangi nibetete kotini bakarungika that process wayokia tuwe weta mbere Kawira agukucia nyuma ate kwenda na bamero bande kenda woni ngetwara kwa rivera ikwenda compensation ya milioni 100 ikanyira ni ure waringabano akaunti Meru Faith Kawira Mwangaza agetumire na kugwe na ndinetete koti kuromba ikuri wa shilingi milioni 100 ingabano ure wajukirikanya kwa mutumantu ithinkia nikiria kuga na kuigwa thukirite rietu mutuma ko muringithane gambare kinyitwe koti ria kugeria kwa ngaratani wandika ni thirikari ya kaunti igitwara kwa irithukitwe gathukwe Kenya yonthe na unde bishop wakanisa cia Baitha Family Fellowship cionthe ndene Kenya na East Africa oni ndi party leader wa kiama kia UMP ndene Kenya oni ndi mwekuru wa mtu oni ndi mutongeria na inda ataruna kura nkurukie ngirima kana jairenda governor iromba ringira Kawira kiri koti antu bara batumite romba ria kurigeria wandikani batumirwe na bamenyeke ibau Kawira agicebaniria na boburu na kuba gwetaniria na bamwe batongeria thure na kura kaunti na iji identify antu baba baumete na baciariri na ndugu ciao ibao ndirarara mbaringirite thimo agora baringira thimo MCS bakure no we relative wantu baba eno ntuko MCS bakugwetekana na antu baba umwari ali ko MCS bakugwetekana ibantu baba angani arongi nanga imakasi njao omea koti na kuria ngabana mutuma kuchumiria weru ne buruna ko muromba orekeri na nkuruki ko ombeka abete kira kurubanjuri baringe mbodi ne untu babubu using the same media
using the same social media or apologize na wekere ngazetine apology ya kuga no thithitie makosa gutonyithia Kawira Mwangaza kiri mantu ja kotini mantu nti kumenya na ndinda kwa mathaa 48 o apologize muthiaririke na kuga jutu muchetho juguchetherwa Meru nikitontu gutireta ira onde jano ikoti ya kuga mbeca igatumirwa na nikitontu buraitire supplementary mbere inya babeta kotini kabura ije bageta na ndi batu ya Meru tutia jingo huko kuthugania ende ndenda kuga anto lazima baandikwe na woka andika anto tiga kuviringa chenga wacha kupiga chenga. Huu ni mchezo wa town, hatutaki mchezo wa town kwa biashara ya Meru, hatutaki mchezo wa town kwa pesa zetu na ndi tigeni kwa ya Meru bia wena ibokireri bubechora bukwenda na bwendelea kubesa pwedi anto abati kwerona kanto bonre iro bari wa mariseni muende barana boba bwiri kwezero ibo bakwa oversight bakabuyo kwa makuta na ma MCA jaja batio bana bono ntuireje gai kwa methene ikagawa. Antonia Weru weekend ni Edwin Gatobu. Areithi Banyambene batongeretwe ni mukaririgite wao Philip Iweta na MC wa Muthara Aurelio Murangeri ni bariritie ikarikari antuku yecho aria maitha zaithukire areithi bantangilia na kinya kuyandithia ciao amwe na kinya kuraga antu baugite bo batikenetwe kinya nini ni thirikari irerio ni kireba kuga ete kubathangikirana no kabetite na mbere kwangaikua ni maitha. John Thiga ni agutwacho na njire ndiku. Areithi baba kuma ntere cia ndonda ciatigane batongorerete mukaririgite kwa areithi ntere cia Nyambere no Philip Iweta MC wa Muthara no Aurelio Murangeri bakiariria mantu megenie na mbithukiro cia maitha ira ciriga ukarika ntugo ya Aramisi kiumia gwa giki ntere cia Ntangire gicigo bunge tigane ici no tiga antu bana bakuite na bangi bathatu batiwa bena nguriro cia Mburuburu andithi chomba kuikithie nde nyumani cia choka ibamenerete thirikari no ntu bakira bakuita ka thirikari raithite areithi ba Meru batiwa bakenyamara buru indi beka bagira nteri mwana arandithi ni kuiyo na ikathina batauria ntwabu anto no baikithakene bakuthuranwa na utheri bakuite bora Isamburu na Turukana so nende itokuromba kinya raisi atotethie no ntote ta mujomo oti makaburi yunda ka chonde kwete na jora inyamba ende ndori amba baba ya kuiere no ntoiba tha bakonwa na bakimenyeka na betha baumete ka thirikari gura wetete gara bakuma iringa uka pesa amba bato boy kwande ne amba buthira ibanda bibi konwa ka kwena thene ko no nto tora nto bana na bagida la ka thirikari upendela sende mone te sababu itumiete bakwana itu safete bakwana itu kuromba thirikari ituelewe itu kuromba thirikari ituere ukweli anto ato taintora to tanto umecho itueri anto bokela nkuruki anto 30 lakini wa Elia nanto ekera wanya eria ira bakelerete ukachia nete anontu thirikari utebwe weta mwankarera bake yabatendete ndo akira kiatenda wa kekuia iro thirikari ikuia yite otethia naraka gitani waku bakiaririo operation ira yeriga kwigwe kiruthika ntereo cia Meru na yathira tariki 27 mweri muthiru mwanka goyu yakumba kuiwa yichwana na ndithire chumbe kwigwa ikijwa bagi operation itiromba kwigwe gichiara matunda bora barerigirite bakiromba thirikari utigiri bakoreta operation yenge kenda bakona wa kwithira wigintu bakona kiritha ukira baumbire kwigwa bakijwa operation ya bwithiru ni tukwibwaga lakini matunda ya turairigirite kiro operation yau tutirayona bubwea operation ire bwithitwe ng'ombe cietu cieta u na antu betu bekuya kuma operation ambererie ituthikite antu nkurukie banana na ruare tore twetete kuthika bangi bana kana jamani wale thikuromba operation yongelwe na concentrate na Samburu East kagita wakara barombete thirikari wenu utumira ntaira batumira ntere cha North Rift kagita kara kithura kiende kiari minister wa mantu mokare bwandeni kumba kuyo betumira gira njeshi kenda kuthirania na amba baba ndithia bakiwa kinyirira umbite kuigwa ikiyo ntere cha Ntangire ntugo ya Aramisi ukewatige kozi kia njeshi kia batethirie ciari kuthithionde choe batone kinya mukururio kikosi kira yororo tukiko ikuona kina inyere ere woro nkirukia bikosi bingi kilipo kwa yote ikendi pulewe RDU kana kile to Antangelia nikenda kiomba ko respond very fast because kirake kya akora ntuko yele otumamba ko ira line tibu atbeto ibarete jeshi ire ndakaire inyanya ibato oinge 10 jeshi 20 baria ya bakaria na ira na ntu betwa ngwira barutire ngwinene kende kirira ari internal security aitere na ate dianto baringo na aita na kwa kirwa aikia jeshi
So ntekwelewa operation yetu iria operation erwethwo na muthembo kari kiripotera ntho cia weru kuma ntere cia Ntangire gĩcigo bunge atigana Stimbeta wa John Thiga. Mutongeria wa kiama kia People's Liberation Party Martha Karua na kiama bangi ni bakinyetie ndiunga yao ya gesiasa kaunti-ini ya Tharaka Nithi wodi-ini ya Chiakariga. Akiaria Karua ni arombete akenya gukaraba gwatanirite na bagetikiria kugaukanwa gukurukira misingi ya gesiasa. Oriu ni arombete akariba kirimara gukaraba riamwe tabura bethagira bagwatanirite kuma Karaja. Karua kinya akioneka kumeneria utongeria buria othaiji akiuga thirikari itithirite ikithikira kiriro gia Kenya. Makena Mbabu na Iji. Mutongoria wa kiama gia PLP Martha Karua ni aruthite ndiunga ya kaunti ya Tharaka Nithi akiambiria Chiakariga aria augite gutina mwanya wa Mount Kenya ya iguru na ya Gaiti. Bonthe ni antu bamwe ni babatie kwithwa bakigwatanira na hakuna mipaka ya Kirinyaga na Tharaka Nithi. Hata watu wetu wengine wako hapa, wenu wako kule kwetu. Kweli au si kweli? Hata kuoana tangu zamani tumefanya kazi pamoja. Usiambiwe na mtu iko Mount Kenya ya juu na ya chini. Sisi ni watu wamoja. Karua ni augite kuma Kenya ikugwata wiathi itana tongorua ni mwekuru na kagita gakani kagita ka mwekuru kwithwa gitongoria na haijagawa na mama miaka 60 imegawa na wababa. Wacha Mama Martha Karua ambaye ni simba jike agawe hike, kila mtoto afikiwe. Ni augite Rais Ruto agatongoria tamu imwe na ona we ayukie gite kiu akethwa gitongoria tamu imwe kenda gutigira mtungi. Mimi nasema Ruto one term na hata Martha Karua atakuwa one term. Hiyo ni haki. Lakini asikatalie na Martha Karua akifika huko asifanye nini? Na hatutaki fujo, hatutaki wahuni ambao wanakuja kufuruga mikutano ya kisiasa. Atongoria barera gwatanirite na baba kuromba ite mwanya ni bameneretie thirikari ya Rais Ruto na Kindiki bakiuga batimenete Kindiki ni buria na Ruto. Tunajua kuna ndugu yetu, lakini sasa ndugu yetu ni kupotea, amepotea. Kwa sababu pale yako sio pale Wakenya wanafaa wawe. Wakati Kindiki atakuja kuomba kura yeye mwenyewe, sisi wa Meru tutasimama na yeye. Na kura ya Meru hakuna yenye itaenda kombo. Lakini wakiwa na huyu mwizi watusamee. Kuna wizi mwingi. Sasa tunaongea 11 billion ya SHA imeibiwa. 11 billion ya e-Citizen imeibiwa. 11 billion ya Talanta Stadium imeibiwa. Tunasema hatutaki serikali ambayo iko na wizi. Bamwe baekarini balutete maoni mao maigie ndiunga ino. Baba kurionga huku. Waya uko tiga kuga mantu matutam. Turetere murandi oraga turetera ukakwethero go mwene uruga thirikari tikoruta gwira nkoyiago ya na murandi waku koko ya kundimandi ukiuga thirikari tikoruta gwira no tie kyo waya nakyo imbikaru aretera antu bachakariga munthe abo touga bora atikaye kuruma Ruto no Ruto bena Kindiki twena Ruto na Kindiki mwanka mwicho na tutikoro tumagu tuiba 2 term tuiba 4 term. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo. Na ni kuma kirirugonoru au ni otogwitete rwaria rwetu rwa ntuku ya narua na ngitegera kiri SMS cia kumwanya kukurukira mutandao wetu wa Facebook. George Mutugi ariuga already split na mambo bado na we Logan ariuga Mount Kenya East tuko strong na serikali ya Excellency Dr. William Ruto na DP Professor Mwana wa Kindiki sisi sio watumwa wa Kikuyu, tuwafuate mahali wanaelekea kwani tufuatane na watu maendeleo ikipelekwa kwao. Kuingo kuga ne Lewis ariuga together like never. It will be very shameful if we'll split our votes. We must unite to send Kasongo and Soprano home. Ojo ne Tony Nenis Muga ariuga ni united against her
na jaja ni maoni jaku mwanya mwanya jara withirite ugitutumira tugikuria kirimara gigakaramwe kana kigaukana twikinya kithurano kia 2027 itanambere na kwaranira na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yokinyaniria tugita nambere na nteto atongeria Kathumba bare amwe na ngabana wa Baire wa Meru niwe Kiraitu Murungi ngabana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki Mutumanchu Ithinkia mubunge Shadrack Mweti na Bange ni bamwe babare baukinyete kirimambura za kumaruka gitene kwa ore orare bishop wa diocese ya Meru niwe Celestis Mugambi atongeria baba bakiugana nde bakaigeka bishop Mweru niwe Murugara kenda gwetithia na mbere kaniseje aria bagekatha Mugambi na kugana arari mutongeria omwega na kinya wa kuthikira mwingi mbere ya kujukia etua kinyaririko mutugikare na gutwachio Bakeria tongeria mwanya bagi siasa kiathonekea kwira bishop wa kanisa ya Catholic diocese ya Meru Urani Saresias Mugambi eteruthera kunoka bwega nibaugite kanisa ya Catholic nionenia ngwataniro katikati ya kaunti ya Meru na Tharaka Nithi kuonania ni urachiri kaunti jirende mtu ure uri kuno mwe tukunuti that Catholic diocese ya Meru nontu ekava Meru na Tharaka Nithi ne kulivu kerura tukuga 2 counties 1 people kana kuga 2 counties 1 people ikuga antu ba Meru na antu ba Tharaka Nithi ni gintu kimwe na leafo tuture tuketwe gintu kimwe aikire kanisa ya Catholic tugwatithe nwetu na bishop wetu Murugara uratwendere to support kire siasa ne yotu na kithure kindiki na thirikari na kanisa yetajire gintu kimwe. We normally see 2 counties 1 people, 1 diocese. Na ndio sababu leo tuko hapa tukiwa tumetoka kila pahali ya ile inaitwa Meru Diocese of Meru. The Catholic Church is the one which does not recognize a boundary between Meru County and Tharaka Nithi County. Tuendelee kuunganisha watu wetu. They said 2 counties but 1 people. Kuruki ni baugite ni bathomete otongere bwa Bishop Mugambi buribu akionereria kiriba ingi kagita kare atongeria kanisa ya Catholic diocese eji Alinda who listens and makes a fair and a firm decision, not necessarily the one who talks too much. And we want to tell you that you have not retired. Neither are you tired. It's a matter of change of the office. The people of Meru will forever cherish your contribution and the strong foundation you have laid for the church and society. Bwa kuongera tongeria bane baugite bakagwata mbaru mushikabu Murugaroro kujokyo tongeria Antonia mushikabu Mugambi. Tunaomba ile siku tutakuja retire hapa pia tupate Bishop Murugara bado anang'arang'ara. Musimpatie stress. Bishop Murugala, you are highly welcome. You have found and is established a diocese with a pillar, and diocese that speaks one word. Muthiene ngabana Mutumanto Ithinkiona ni aguchokia ngatho Rais William Ruto ni kwa Daktari Julius Bijiwe Kanyaka Mubarosi nthiguru ya Vatican City na kinyethira kigwatana na murunga moja wa kanisa ya Catholic ja kwebana na siasa kanisene. For nominating Dr. Julio Bijiwe as the Kenya's first ambassador to the Holy See, and we thank the Holy See for accepting this historic appointment. Kumanku buge shigo mbunge kia Southimenti nke report randeto shawero weekendi rea kwa rietwa ni Mutuge Kare. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki ni akathite uriti ngugi bwawe mono kirirwangirwo gima akiaria kagita ga kurugura sibitari ngi ntere chia Kithanya mwankene jwa Tharaka Nithi na Embu. Njuki augite izi ni sibitari ya 27 arugurite kumari gutonya gitine na bubu bugetetheria kiri kwagirithia na kinya gukirio gima. Ore Njuki augite we atina thina kunenkanira utongeria bwa kaunti u ure wonthe ukethirwa agikuruka. Nicholas Chabare na ripoti iji.
Kulingana na gavana Muthomi Njuki uratongoretie thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kwa miaka 10 ariuga igita ria yuchirie kanya akagutwika gavana mwaka wa 2017 thirikari ya Tharaka Nithi yonthe yari na cibitari 93 na mwanka thaino na tagaritie makinya maraja kuongera macibitari kuba munukira mukunengera Muthomi Njuki giti ruthite additional 27 facilities. Ino ni number 27. Cibitari no niyo number 120. Tharaka Nithi County iri 100 ira ina mbere omundi ira ina 119 facilities. Omundi Tharaka Nithi kugia na 120 health facilities in the county. Ni mwire niwe mutisi cibitari cionthe irungamirite Muthomi Njuki ni irutaga wira na ni irutaga wira mwega. Tukwera no ndumetu kwagu umenye wana baba kazi itaendelea vizuri. Utekanoge ukithie baracha ambao use baba uthimwe baba. Tukwera no ndumetu kwagu tuendelee gusupport thirikari ya Muthomi Njuki. Aritie manto mama igita ria kuruguragia cibitari ya Kithanya irakugwa ikathina mbeno tungatira anto bangi tereino. Tukumenya riria gutai na thibitari no anto ni mararecaga thina gukinyira thibitari iria iri bakubi. Kwa muthenya wa mothe gucokeria ngai nkatho na gucokeria His Excellency Muthomi Njuki nkatho nontu wa gutwakira thibitari na gwetikira guca kumirugura nikenda anto mambiria kumitumira na kwira gutungwete mbere nenkanira ikaratathi mbere ngitata kuona anto mara mekari bara ndemere bara ukethwa kuna maternity ya itande 10 Kiathoni oiki igikujiritwo ni atongoria mwanya mwanya na siasa cia thinambe na kuringwa kwi mutigiri uria ukurugirwa ara anyiri bandu witwa kwa Munyoro ugacoka ungi ukarugirwa acikuru kwa mutungi athinirie kamba tambinjo na thoka eto Karonzo miaka 40 thirikari ithi ikamba na mndituri bathia baitaga ruji bayuka miuro kende bataruji bathinie bainya mutigiri uyu umete kamba cikuru na ungi uma wa Munyoro witawa one term tutikwenda mutigiri uyu Tharaka Nithi tutikwenda mutigiri uyu ko uma gucengana ni macengana ni unticengana kamukene kalomba kwa kabo ngacha ni kalombe kabora kendo nengere kuleni yaku ngwe na mwandu kono na rumira bagu kibanga ati kwa ya mugunda abo ya mugunda ukatwika na mwandu kono mira nyukwa kayo akakuona kinida ukadio kioma Gavana Muthomi Njuki Mheshimiwa Speaker Mbabu Batuma UDA na wageria kuugata Batuma thirikari ni nondu kuri antu beterete awege hari utire baranga ti batutam au bukuga tono instruments of power baraka thwana mukamunira nganengera tuntura mukathura no nganengera mwethura gitanda mbogo no ngamunta maratati mwathura mwarange no ngamunta karatati mwathura muto mwego na mwagunye no nganengera karata nduguchanga wichoria gatururu kuma Kithanya Chukega Ng'ombe Petan Class Chabari Ni kuma kiri rugono runi otukuona kanya ga kunogoka tugicokera tukabumenyithia bure mubunge wa Kuorotwa niwe Dorothy Muthoni ethiritwe agitungatira na barabara na murimo jwa dyslexia. Are you searching for a reputable and highly recognized institution to shape your future? Enroll at Jordan College of Technology, Thika, where we equip you with the best industry-based skills. We deliver hands-on training in journalism, engineering, catering, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses, plant operator and driving. April-May intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo kwa mwere nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Nandera ino mabati ninikita maguri obwega ara gauge 30 mat ikondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Every sunrise brings a new beginning. At Mount Kenya University, dreams rise with it. From bold ambitions to breakthrough discoveries. From classrooms to laboratories. From determination to graduation day. Here, passion turns into purpose. This is where futures are built. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Bandana nyumbani anywhere. Hey! Premium. Tunapika na lea premium. Tunashiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea Premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay!
yetu sako nutututongeretie okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mung'anajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwantito nkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turarore akwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo ndagitari uteguchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jwe 5 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero na Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kumagaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok nanana nelelek yara tanali. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Ngechokera na nteto nkuruki mubunge wa gisigo bunge kia North Imenti Raim Daud ne harirete wa kibwa kieni gya Kinoru aria ugete bate kuona matunda jambeche ire chethere ikirirwa kienine kiu ire ni nkuruki ya milioni 900. Raim akiuga gote nkanja mbecha nikitwe ni unto wategera bura kieni kiu kirare na mbeche ire itumiri bitegwetaniria augete kinyanto bari na mawathe batiomba gotumira kieni kiu. Mudhuru Murioki na ripoti eji. Thirikari ya kaunti mere kugateko yukekeni Kinoru na muthirira narua kamite mbunge nege mathirige michetho amena Sport Kenya ibakinyite kieni giki nikenda bateka kithira kieni giki ikiombite kuthondekwa uria thirikari ya kaunti mere mbago kijukia amana bobo ngere Daud amana ministeri ya Murega betho bakiwa kieni giki koro kuonekana ni kunyange kwa mbeca agitumbite kuthondeka uria kiombo tumika. So tumesema hakuna value for money, hiyo 900 million wametumia ukiunganisha na ile ilitumika na Gavana Munya ni mingi, na Gavana Munya alikuwa amefikisha mbele sana hiyo stadium, ni kidogo tu ilikuwa inabaki. Mimi nikiwa MP wa hapa nimeeleza kwa mati sioni value for money hapa. Shauri inaonekana kuna pesa imekuliwa na Sports Kenya. Shauri hakuna 900 million ile inaonekana imetumika hapa. So the question is, ukiangalia pia county government will invest in this stadium almost 200 and maybe 250 over 250 of which kuna scope ya hiyo pia. So ukiangalia the total amount may be even going to as far as 1.1 billion, and that's why I agree with Mheshimiwa Raim, there is no value for money, because in any investment lazima wananchi waone at least ushuru yao imetumika the way it's supposed to be. Kiwa intabira biabati kuthithika kieni giki pitio mbete kuthithika. But inaye MOU kuringana irato areneo bari bekere ite bari bekere front rights
na brain surveys ithirwe to the level yomba gutumirika the international ankwenda kuga na Arua keni kiu gitakinya the international level both gia kugira na gya guchethera mubira, and that the discussion twithirite tuki compare Sport Kenya come up clear na Arua inyare ba go confirm further even bwa relative function ko inyaro uze go supply keni geke is very difficult na kiari kenjirwe bwa ulile komba kutumirikaza. These are part of the discussions ira twithirite twinacho na parliamentary committee ire auga kiendere mbere yandike report ikenda one of oversight na tumba kuona niki tutona value kana mumero atona value for money. Muthuri Muriuki weru weekend mutirijo kangangi. Siasa ni ijukitie kanyaga kanene kiri mambura jaria za gukarikia nine kia Kairuni asiasa mwanya mwanya abagikunanira metho na mtu akiwa kiria kwenda musiasa wa kuma Mara Gitonga Bongo akiaria ugete kinya kethira ne bachindirwe kiri kithurano kithiru ari na uma agikikizite akona kanya ka gutonya ta mubunge wa Mara ne aria nkuruki ethiritwe akiuga na kinya gutariria mawira ne jaria kirire akari kagitaga siasa Sandhiru niyo akethirwa akirumira na kinya kuingia atonya wathanine. Martin Mugambi na Rugonoro na Njirendiku. Yathoni kira tongoretwe imuchia chawa gichigo mbunge kia Mara Gitonga Kaburu Bongo kira kune kwa ichia chao rombi boite mwanka wa ngiri 2027 gwatite mwanki itiga kiri gichigo mbunge kia Mara kinya kiri chia chachi akaunti ya Tharaka Nithi bokuga mweshimo kalekea uga Mountoma manifesto ya ndale nyo teka kwende kugalo the part of it na wonto liwa enda ko county tesa sawa na mwa tika na manifesto yambi ya Mara tesa sawa mutende ndi ko midonaka niyo ndiromba wira wa mujumbo wa Mara ndiromba wira ai mukambandika nebe kana bakambandika wa mujumbo wa Mara Bongo augite wana watwika ibachindanaga na mubunge Kareke Mbiuki kagita Kathiru. So mheshimiwa Kareke ile imebaki nitaendelea hapo na agwe to support you the county nikenda na go take over from the county tukena watania tu ya moyo tukena kulia mareno yetu ama namna gani tebuto kwa ndogo ngai atethia tariki 10 ya Agosti mwaka wa tuthiete ndio kenda kwena kithurano nikenda tushwa tongolia barabero na ningwetekia tuteboringane kiatho nigikikurari na mubunge Kareke Mbiuki augite gichigo mbunge kia Mara kagita kaikyo gikuruta ngavana kapo kwenda tukari na mbere kulingalinga gaodi kaili kanata sisi tunyo tujipange ama tujipange nipo kwenda tuswagite kia ngavana nipo kwenda tuswagite kia ngavana njuri njeke nipo kwenda tuswagite kia ngavana. Kwa hivyo tunaenda kutafuta ile kiti ya gavana wa Tharaka Nithi County. Nondo katiba ni gutwitikiri ni nkanirite Mara no mwanka yethwe na mujumbe. Lakini gutio katiba kuga gavana kauma chuka Mara kana Tharaka. Ni ante Tharaka Nithi County bagasemanya padula. Gikaro nigigikurari nkinya na Professor Erastus Njoka muchindani munene wa mubunge Kareke Mbiuki. Professor uga ni akwenda ungavana murie kana akamutwara levoni rwenge nene unge amwira murio kalatibu nangauka kumwira libenda turuta transformation turuta Tharaka Nithi twika Singapore na kule muntu mwambirire twika na muria na ringwana to Singapore tukiukirira huko kiatho nigigikirari na ikundi mwanya mwanya bya kimwembe bikionanagia untore bwa mumwimbe keri potrandeto chaweru kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mubunge wa kuorotwa Dorothy Muthoni uria ni patron wa gikundi kia na kizikene ta Yaraki Center ugete kuri na bata yana barabara na thina ya dyslexia kinyabo kuthangikirwa ta na bange. Muthoni ugete wewengwa akaikia rwaria mbunge rwa kuria thirikari kuingia bobo nikenda kung'anania ana bonthe arieteza kire kigomano kia arimu na chiari baraba gukinyete kenda kuritanwa kukonie thineji.
irinjire mwe kumanyithania mantu jengi murimo jwa dyslexia na ibthire na Arua cukuru ya Raki Center nyombite kureta arimu na aciari amwe nikenda kuba maritano irinjire mwe kumenyana baria pena murimo juju na urabomba kwitana bwega kou mbinivaitite aciari arimu na mtungi wonde uria kwenda kwithira ari kimenyaga dyslexia yongwa mbijite ntuku ya Narua ira twijite kuthomithwa on how to screen na baraba ina dyslexia and how to handle them. This is a condition ire ku affect yana betu baba ingi muno na twe tutikumenya what is affecting them. We have an opportunity Narua ya kuthoma ya kumenya ura tumba kuba identify those signs na ura tumba gusupportiana bau kenda tumba kwithwa tukikiritaga awareness na kenda tumba kinyaniria kithomo kia bonde bomba kwithwa bakintegritaga bwega na kenda strengths chao chomba kwithwa chikiidentifiwa inkuga nonto itukuona ana baraba inge na aciari baraba inge batithaira bamenyete age condition yomba kwa arrested na ana baba ototwarikia kwigwa ni ana nomo otabangi nura bethaira baina to gaps and there na ngapweu nio age tukwenda batu create awareness nikenda aciari bonde bomba wa acceptiana bao na inyana bongwa bomba ko regain confidence na bachi accept. We are going to change the lives of children and the teachers who love them and treat them as the professionals that they are by ensuring that they have the right information to teach children who are dyslexic. Mubunge okoro Tondore Muthoni agwaketho nyagi kerwaria mbungene gutigira ati rwangiro kithomo rukumenya mantu jegie murimo jojo ikionda uga ngeta mbikie statement ndene ya parliament ya kuoria Ministry of Education neke nonto tutona institution kinyemwe recognize dyslexia ora twena chukuru inge ja a category of the blind, category of the hearing impaired, category of mentally handicapped, and baba kinyabo. It is a special group that should be recognized by the Ministry of Education. Murioki wero weekend mutiriro kangangi Mukaririgite wa kamiti ya gutegera maguri ja miraneo mira pricing committee James Mithika Ntungai ni atumiretie abiashara bonde bamira baria bakwenda kumendagia kiri mathoko jaria zethirito za kirugurwa na ndi no bethire bakichiandikithia nikenda kuewa baruga cha kubetikiria akiaria kagita kaweja ni bwa license cha biashara iji Mithika augite bobo gatetheria kukaria biashara na kinya arimi bakimerake ni aria augite ngugi irenge tigere ni ngabana wa Meru Mutumantu Ithinkia na thirikari yawe gutigira arimi baba mira ni bakubanganwa nikenda bomba gukira ngugeneje na Narua ni ntuku ingi ira mukaririgiti wa kamiti yegi maguri ja miranda gitari James Mithika Ntungai semanitie na arimi na biashara bayo moroto juri kwandikithia biashara bare bari na wiru bwa kumigendia thoko ni mwanya cia nthiguru na ome kuntwathirite murango ni juruguri na gutina mbathu shemano na Narua yo yuthiatite yo atwaina yo tariki 24 mweri wa 3 yo kurinjisa nende antobeto baraba kwenda ukamatamira na watho wetu turi thirikari ni ati muntu wenthe ena haki ya ukamatamira na akarue akamatemireke aendi kuonde kura bururi ndene Kenya. Kwa hivyo ngwe yetu ta thirikari tie mtu fulani grupu fulani kana kudi fulani ne mwananchi we thoko nayo iri uru watho botu ikirite nonto itwibetwe kirero kiantu betu baure barenda mira yae soko uru na boibwa kinya license ge transporter ni kuma mukamati kilo emwe mwanga kilo 15 kilo mwanga kilo ngiri na manatano kuma ngiri na manatano mwanga tani mwanja kuma tani mwanja mwanga 15 kwa uti na nafasi ya kukamata mira akiluria mwankeno Kenya
nara turaruru thirikari tu James Mithika ritariria na itite ngugi iriri yawe na mobira nandi ni kiringavano wa Meru Mutumanto ithinkia kubanga arimi bamira na mutaratara jumwega jore bakagunika na kigena gya kubokiria kuma thirikari nenene ukirikana gwa mbeca inyingi ira ciithiritwe ikieja no cirigagie miukone ya rume bakai antu acitethia arimi baria batwire minyamarone deni ndo riraritagarire ture ya thatu riangwira tobangite kiri work plan ya kamiti ekwa. The next step ni tueta kudiscuss mantu ya export ya Congo, Malawi na Madagascar. Ndathire bunke thonde kuthire mandate iranda erwe ni president irambukumirie itineki na antu babetu. Yau yange ni yaratukuwa nayo tuye account na rankwira ngavana wetu na yukitie tagarira kubwithia board. Na inkwenda muno board withithwa nikenda bila kuona Nairobi nkanenkera board ikeka rumi arimi ba nara Nairobi twina thine muno ntu kinya tuko wikunenkanira bwarika na kwirombia cianenkanirwe ciamira cianenkerwa kundi moja na ikakula. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Hau ni otwakinyira muthejo anteto chietu cheru themwe wona charunga matha 3:30 ninguchokera na anteto iji na ingi nkuruki rietwa ni Maureen Kinya mona ni rietwa mathithio ni Maureen Kirimi.